Mu mwaka wa 2021 ikigo cyitwa Worldwide Mobile Data Pricing cyashyize u Rwanda ku mwanya wa 69 ku isi mu bihugu bifite internet ihendutse. Mu myaka 7 yari yabanje, ni ukuvuga mu mwaka wa 2014, ikigo cyitwa Ookla Speed Test cyo cyari cyashyize u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afrika yose mu kugira internet yihuta nk'umurabyo, nyuma ya Madagascar yari ya mbere. Nibyo u Rwanda rusanzwe rugira internet yihuta, ariko kuva ku munsi w'ejo hashize iyi nteruro ntago yari icyumvikana nk'iy'ukuri mu mutwe y'abanyarwanda benshi, kubera ko abantu bose bakoresha internet batakiri kuyibona uko bikwiye. Njyewe nawe kuva ejo turi gufungura imbuga za internet nka Google, YouTube n'izindi mbuga zitandukanye zikorera kuri murandasi bikagenda gake cyane cyangwa se ntibinafunguke. Ibikorwa bimwe na bimwe birimo nko kumanura ifoto, audio cyangwa video ibizwi nka download, ndetse n'ibyitwa